दिनैनिफ्राय जागायबाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीपीएफनि रेली गसाइगावनि सोहोरनिफ्राय बीपीएफनि दिसपुर चलो यात्रा हाबाफारि जागायबाय। गसाइगावआव बीपीएफ दोलोनि सुबुं गौमा हाबाफारिजों लोगोसे दिसपुर चलो हान्थिनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय फेफि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों बीपीएफ दोलोनि गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै दिसपुर चलो रेली हाबाफारिखौ दिनै गसाइगावनिफ्राय जागायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बीटीसी चिफ हाग्रामा महिलारि, ईएम मृत्युंजय नार्जारी, एमसीएलए उइलियाम नार्जारी, आन्टास आलीजों लोगोसे गोबां बीपीएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो गोबां रोजा रोजा बीपीएफ मददगिरिफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसार जानानै थाङो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनो सिगाङाव दिसपुर चलो रेलीनि गुबै जाहोनखौ फोरमायना होयो। रेलीनि गुबै थांखिया जादों बीटीसीनि गासै मोन 15 बियाबाव देरहासार जानानै दिसपुरसिम एमएलए दैथायहरनाय लोगोसे कंग्रेस आरो यूपीपीएल दोलोनि गेजेराव गोरोबलायनानै बिसायख'थि बादायनाय आयदायावबो बिजाथाय फोरमायो। हाग्रामा महिलारिया कंग्रेस यूपीपीएल दोलोआ हानजा जथायै बिसायख'थि गेलेयोब्लाबो बीपीएफ दोलोनि जेबो खहा जाया होननानै बुङो हाग्रामा महिलारिया। रास्ता बनाइले सबे এই রাস্তাতে দলং দি সবে স্কুলটো ভাল কৰিলে এই স্কুলত সবে শিক্ষা ল'ব। গোসাইগাঁও জিলাত প্ৰথম ৰেলী দিছপুৰ চলো যাত্ৰা ৰেলী আজি প্ৰথম হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত আমাৰ আকৌ সৰ্বজৰা জিলা হিচাপে আছে, ইয়াৰ পিছত আকৌ কোকৰাঝাৰ জিলা হিচাপে আছে। মুঠতে জিলা হিচাপে আমাৰ এনেকুৱা ৰেলী প্ৰগ্ৰাম আছে দিছপুৰ চলো যাত্ৰা। তো দিছপুৰ চলো যাত্ৰা সেইটোৱে যে আমাক বিটিচি বাকী ৰাইজে সেইটোৱে বিচাৰে যে বিটিচিৰ উন্নয়নটো। তো আমি বিটিচি যদি উন্নয়ন কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আসাম চৰকাৰ বা দিল্লী চৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব। সেইকাৰণে আমি দিছপুৰ চলো যাত্ৰা দিছপুৰক আমাৰ এমএলএ পঠাব লাগে। 15টা সমষ্টি আছে, 15টা সমষ্টিত আমি বিপিএফ হিচাপেই হওক বা এনডিএ হিচাপেই হওক 15টা সমষ্টিত 15টা লৈ যাব লাগে, দিছপুৰত পঠাই দিব লাগে। আৰু দিছপুৰৰ পৰা বিটিচিৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেইটো যাতে আমি ইজিলি সেইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে দিছপুৰ চলো যাত্ৰা দিছপুৰক এমএলএ পঠাব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। সবে এই রাস্তাতে দলং দি সবে স্কুলটো ভাল কৰিলে এই স্কুলত